Huh. I never realized he's such a celebrity, you know. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Vanakkam. 大家好，我是菲菲。Nama saya Salama Hafifi. Boleh panggil saya Fifi. Okay, just. Do I still have your attention? Yeah, okay. So, saya ni dilahirkan di Singapore. Tapi saya ni Malaysian lah. Johor dengan Singapore kan sebelah-sebelah. Jadi, macam adik-beradik pun ada. Saya dapat tahu dari nenek saya dulu, yang moyang saya, dia yang buat tambak Johor tau. Ya. Family saya ni memang ada history of migration lah. Tapi in the end, saya tetap pilih untuk menetap di Malaysia. So I'm going to tell you a bit of a story about myself lah. My first school sebenarnya dekat Kelebang, Melaka. Lepas tu, kami berpindah ke Taman Bukit Kempas. Lepas tu, kita pindah lagi. Time tu saya kecil lah, jadi ikut je lah family. Lepas tu, sekarang tadi saya tengah prepare my talking points ni. I realise that saya dah berpindah sebanyak 10 kali. Saya 33 tahun tau. So can you imagine what's the average time that I spend per house? So, and it turns out that I live in Kempas now, and Kempas is my 10th house because I married an anak jati Kempas. So I come from a very family yang biasa-biasa je. So bapa saya dulu orang kapal. I think back then when he was on a kapal, he was very lonely, very boring, all alone. So he thought that there's more to life than this. So he left his stable job to do business. And with businesses, you know lah, I understand also that there are ups and downs. That's normal. I think you also understand that. So, time tu saya umur 17 tahun, selepas O-level, time tu okay lah. Jadi bapa saya sponsor saya pergi untuk mencari diri saya siapa. So what I did was, saya pergi plan semua dan saya pergi ke Northern California, saya duduk dekat atas gunung-gunung sana. Tak lama lah, kurang dalam sebulan. So, lepas tu bila saya balik, saya bekerja di Singapore. Jadi macam orang biasalah, naik bas, sempit macam sardin. Lepas tu pagi-pagi keluar, tak nampak sun, balik dah malam. Ya, lepas tu adik saya pula, saya pergi California, my adik-adik pula pergi ke Indonesia untuk mencari diri. So I'm telling you this story sebab saya dibesarkan berpegang kepada hadis ni tau. Dalam jasad, which is dalam badan kita, ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah seluruh jasad itu. Jika ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad itu. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. So I was raised to make the right choice and jangan memakan diri. My parents taught me tentang niat, integrity. Mereka jaga saya untuk jaga hati saya sendiri. Jaga rohani, jangan kotorkan diri sendiri. So that's a bit about me as a context of foundation lah. So in 2018, I was 26. There was this German man who asked me to help him to get licensing for his Black Soldier Fly venture. So it's an agri-tech company. So I've never done anything like that before. And back then nobody knew what BSF was. Do you know what Black Soldier Fly is? Have you heard? Okay. So Black Soldier Fly is this lalat, it's an ulat. Lalat, it's a fly in which the larvae form can actually eat many different things. So it can eat sampah. Sampah at an agricultural stage, there is some value, but the value is very little, like 10 ringgit a ton. So when this ulat, dia makan sampah tu, lepas tu kita
grow that ulat untuk jadi protein powder, kita boleh raise the value tau. Powder tu boleh dijual RM4,000 setan. So imagine waste tu RM10, kita buatkan dia jadi RM4,000. So it worked lah. I got the licenses and then I continued. So 2020, saya umur 28 tahun, saya diberi amanah untuk menjadi pengarah company tersebut. Sekarang 8 tahun kemudian, kami ada kilang lah kat Senai, Keluang dan tengah buat lagi dekat Pasir Gudang dengan Sarawak. So saya ceritakan ni semua sebab saya nak emphasize that selama ni saya sibuk bekerja. Saya tak pernah masuk apa-apa politik langsung. Ada orang tanya saya, awak dari PKR ke? I'm like, PKR? Saya BSF. Awak dulu ikut siapa? Saya tak pernah ikut siapa-siapa. But then reflecting on this, I realized that I have been working on an individual politics level. I mean, politics at an individual level, sorry. So, individual politics determine my inner framework, how I interact with others, how I manage my personal accountability. On a national level, politics produce frameworks of rights and wrongs, do's and don'ts. But when the integrity of that framework is not upheld, we will all be affected. Everybody will be affected. So politics is not something that only happens at a distance. So I tengok budak-budak muda dia cakap diorang tak minat politik because they don't see how it affects them. So it affects all of us. Kami yang naik bas, kami yang nak beli beras, kami yang tak mampu nak beli rumah. Kalau framework politics tu rosak, kami semua akan terkesan. Sebab bila kita berada di atas, kita sepatutnya menjadi tangan yang memberi. Bukan yang meminta, bukan yang mengambil. Having responsibility is power. We're not supposed to misuse it. So to me, this job is not a status. It's a service. Ya, saya tak pernah buat apa-apa kerja politik. Tapi, saya bukannya tak ada pengalaman bekerja. Saya bukan budak-budak, tak ada kosong-kosong masuk ya. Saya pernah buka kilang. Saya ekspor barang. Hiring, sales, marketing, procurement, licensing. Saya pernah tulis buku. Jadi, I'm not saying, yalah, I'm not coming in kosong-kosong tak tahu apa-apa. But then why am I here? Apa yang saya dapat sebenarnya? For me, I think I ask myself these 3 questions. Number 1, if not me, then who? Do I wait for somebody else to take action? If not now, then when? If not here, then where? So, tuan-tuan dan puan-puan, I am ending this with one question. What kind of politics do you want us to continue living under? So think about that question. That's all from me. Sekian, saya Salama Hafifi from Dum Kempas. I am calon number 3. Yeah. Kami sayang Kempas. Thank you.